Саламатсыздарбы, урматтуу ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрү, урматтуу илим ышкабоздору. Биз бүгүн жайкы эс алуудан кийин илим жана турмуш теле берүүбүздүн алгачкы биринчи санын сиздерге тартууламакчыбыз. Биз адаттагыдай эле мамлекетибиздин ар кандай илимий борборлорунда, жогорку окуу жайларындагы эмгектенишкен биздин илимпоздор, алардын илимий иштери жөнүндө кеп уламакчыбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстандагы белгилүү математиктердин бири, физика математика илимдеринин доктору, профессор Абдылдаев Мукаш Юнусалиевич. Саламатсызбы агай? Сиз Советтер Союзунун учурунда айрыкча ошол Улуу Ватан мекенин согуштан кийинки кыргыз илиминин кайра жаралуу доорунун бир көрүнүктүү өкүлүсүз. Болгондо дагы математика илими боюнча бир улуу окумуштуунун феномени жөнүндө айтылат да. Бүгүн биз ошол кишинин айланасында сөз кылып, ошонун биринчи эң ишенген окуучулары катары ошо сизди кепке тартып отурабыз. Ал кишинин аты Франкль Феликс Исидорович. Бул киши атактуу окумуштуу катары Кыргызстанга Россиядан келип, ошол кезде Советтер Союзунун учурундагы Россия Федерациясынан, анан кийин Фрунзеге келип, ушул Кыргыз улуттук университетинде иштеп, өзүнчө эле бир математиктер менен физиктердин, механиктердин абдан жакшы илимий мектебин ачкан экен. Ушул багытта кеп козгосок. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү маекте өзүмдүн илимий жетекчим биринчи, эки илимдин доктору, техника илимдеринин доктору жана физика математика илимдеринин доктору, Артиллерийский академиянын академиги, дүйнөгө атага чыккан Феликс Исидорович Франкль жөнүндө кыскача токтолоюн. Ал киши 1950-жылы Кыргызстанга келип, университетте биринчилерден болуп, теоретическая физика кафедраны ачкан. Ошо менен катар ошол кафедранын базасында аэрогидродинамика илимий мектебин ачкан. Анын организатор жагы, анын гуманистик жагы, анын педагогик жагы аябай күчтүү болгон. Ал киши келип эле кыргыз жаштарын өстүрөйүн деген ниети бар экен. Жогорку айткан школада негизинен 20-га жакын кыргыздын жаштарын тарткан. Ошол 20-нын ичинен 6 доктор болду, бир топ көп кандидаттарды жана докторду даярдады. Мисалы, жана 20 кишинин ичинен мен атастарын айтып коеюн. Абдылдаев Мукаш мен, Абдылдаев Абдыкалый болгон, Аркабаев Насранбек, Аронов Асанбай, Абуталиев Фарадей, Айтмырзаев Ташмырза, Бийбосунов Ильяс, Жаныбеков Чавалдай, Дүйшөев Эсенхан, Усубакунов Арахим, Саламатов Жолдон, Керимгасиев Эркин, Кадыров Самат, Садыков Сейитбек, Чаадаева Күлүм, Чернов Юрий Петрович, Ефимов Захар Филиппов, Шахматов Михаил и другие. Ошентип барлыгы 20 киши кыска мөөнөттүн ичинде көбү кандидат болушту. Бара-бара ушул атага чыккандардын ичинен 6 доктор болдук. Аны калгандары кийин бара-бара зашта кылышты. Франкль аз эле убакыт иштеди. Бизден кетип Кабардино-Балкария университетинде заведующий кафедра болду. Нальчик шаарында. Нальчикте. Биз бүтпөй калган, убактыбыз бүтпөй калгандыктан биз ошону кошо ээрчип Нальчикке бардык. Франкльдин кадыры чоң болгондуктан ушул ээрчип барган кыргыздын 5-6 баласына университет абдан жакшы шарт түзүп берди. Общежитие берди, рабочий местоларды берди, жана башка көптөгөн жеңилдиктерди берди. Ошентип биз Франкльдин окуучулары Франкль атындагы жанакы айтылган школдордо
köp Kırgızdagı жаштары тартыла баштады. Mukaşın Salih, ben geçirim sorayım. Özü tarihte dele bir adamdın rolü jönünde abdan köp sözler aytılar, çeçüçü neseni jasap koysa bolot. İlimde andan beter oşelle Einstein'da alsak, oşelle Newton'da alsak, jana başka ulu okumuşlarda alsak. Ot oşondoy fenomen 50 yılları Kırgız Uluttuk Üniversitesi'nde işlegen eken de. Frankl'ın gelişi içinde abdan çoğun bir fenomen bolgan eken de. Doğru. Yeme uşul Kırgız yaşların tartığı boyunca bu kişinin özünün ile kupuya hareketi bolgan mı je balki hükümet tarafından je sayasat uşunday bolgan bal kezde. Men taң kalamda жаллам Kırgız yaşların tartkan eken ошол кезде. Menin oyumça anın özünden inisiyativası var. Kırgızdardın, жаштарын oşol biz 1948-50 yıllarda Kırgız muğalim жоқ эле fizika matematik fakültette. Bir de profesör жоқ эле, bir de doçent жоқ эле Kırgız. Düşüngen eken de. Keli bile oşolun barın bağlagan kişi Kırgız yaşlarını tartıp jakınlarının içinde 3-4 kandidatta çıkarıbıydı. Alar Külüm Çağdayeva, Usubakını Varakım, Canıbekip Çavaldaylar. Batele alardı kandidat kılıp çıkarıp koydu. Ana oşondan keyin al kişiге ağılı bile 15'ten 4'ten aspirantura öte başladı. Fiziklerde de matematiklerde de. Jana men aytkandan köbü kiyinirek bol girişti. Mene mesela bir bolsun arırıp kadırıp dedim bar kiydirek boldu. Men 1956 yılı en akırkı aspirantura men öttüm. Al kişi bizge leksiya okuçele, leksiya okup aytıp kalar ele. Kiminger jakşı okusaňar men aspirant alamın dep. Oşondan biz jakşı okuýar. Azırkıday tanış biliş yok. Anday degen jok, bilgen jok algysy. Hakem, baykem, hakem, jikem degen düşünük jok algysy. Jok, prosto ele jakşı okugan baldardy tartıp en akırında men 56 yılı aspirant bolup girdim. Misala, emneli yalaňla Kırgız baldaryny alyp atasyň degen sözlerde bolup kaldy. Men oşony uganyp surap berip atdym. Ança-munça şovinistik gözgaraşlarda bolgan eken de. Oşol bolup men açyk aytalydy. Men ötkönde 56 yılı 4-5 pretendent boldu bir orunga. Oşonun 4'ü oruz ele. Anal al kişi men 2 yıl çok işlep kalgan üçün büyük laboratoriya kurdum men şu laborant bolup. Anan men oşol bolaldy işlep jürgende kandidatskiy minimum degen bolsa aspirantlar. Иностранный язык деп koyçalar. Oşolordu men erte berip koyup al maga tarttı da. Ana özümleri jakşı egzaminlerim barıp jana 4 kişinin jengip çıktım. Oşol jönünde 56-njy yılkı gazetlerde payda bolduk. Üniversitetlerden. Bu kişinin özünün ilimi tematikası bagıtı kanday ele sizlerge negizinen matematika menен mekanikanın kanday bagıttарын tartılagan bu kişi. Jana men jogorda aytkanday gidro aero mekanika degen ilimdi şkolası dedi. Bul çındığında gazodinamika menen zanimat etken. Dünyölük dengeldeki adam ele de bu. Dünyölük dengeli adam bolsa. Bul 1905 yılı Avustriyada törelip, Vena'da. 27 yılı üniversitede bütüp, Vena Üniversitesi'nin. Oşol ele yılı bizim erece boyunca aytkanda fizika, matematika, ilimlerin kandidat degen nam alıp çıktılar. Anan bunun Esterge gelip kalgan sebebi bunda eken. Avustriya'nın yanında Germanya'da Hitler birlike yakındap. Anan oşondan çoşulagan kişi 1929 yılı Esterge emigrasiya jolu menen gelgen. Kelip ele köpçülüğün uçurun sagedep koyçu. Kırgızça Borborduk Aerodinamika Institut'ta bölüm başçı bolup iştegende köp. Mına uşul yıldары bul Buduş Akademi Hristiyanoviç Keldişler menen çok iştep. Keldiş alames keyin menin doktora oğanda jetekçi bolgan Arahmatulindin dagı konsultasiya algan dep aytıp kalardı. Çoğ okumuştular menen birge iştep. Halil Ahmedovich. Halil Ahmedovich menen konsultasiya algan menen okuçum dep aytıp kalar ele. Köp tarapty işede de. Bul
mekanik de uşul, matematik de uşul, salıştırmalık teoriya menen daga kosmologiya menen barlık tarapta işte atkargan. Köp tildi biler ele. Bul til bilgeni Latin tilin jakşı bilgendikten eylerdin köp emgeklerin orusça koturgan eken. Oşol emgek üçün bul eyler namındağı altın medalda eye bolgan. SSR'dın akademisinin sıylı katarı. Men aytayın degenim Frankel'de maktasa da bolat. Al yönünde köp nerseni aytsa bolat. Bul kişi başka memleketlerin okuçularının abdan tıgız baylarsa bolgan. Bunun turup emgekleri Germanya'da, Fransa'da çıkıp durgan. 1950 yılı Stalin'deki represiyon negizinde artilleriyski akademiya degen bolgan Sırda. Bu akademiyаны joyup, oşondağı iştegen Frankel jana başkalar işsiz kalgan. Bizim Rektor Jamgırçınov birinci üniversite açılganda. Uşuğa Frankel'e okşagan 10 çaktı profesörde bizge alıp kelgen. En son iş bolgan ekende. Onun içinde historiki de var ele, geografiyası da var ele, biyoloji, kimiklerini alıp gelip, biri Frankel Fizimat Fakültede to'g'ri kelgan. Birinchi 5-6-9'lar çıkarsa, har birinizler 5'ten 6'dan çıkarıp, mınaki özünçöle bir armiya bolup kalıptır. Endi siz özüңүz kандай ilimdin, ошол математиканын, механиканын багыты боюнча алектендиңиz агай? Frankel bizge tema koyuş için көрүнгөн производствоға жанагы электр станцияларга шахталарга алып барар эле. Ошол кезде Almatı'ga bizde alıp barıp, Almatı'da Almatynka degende elektrik stansiya var eken. Kiçinekeyde. Çakan elektrik stansiyanın büyüklüğü 9 metreden çıtıgın su. Oşol kiçinekey elektrik stansiyanın küçün köbeytüş üçün janakı trubanın içine emeni koyat eken de. İgel çatı regülatör dep koyat. Kadimkele silindirin içinde oğu var. Oğda elips soyut okşagan oğunda emesi var. Karşılık. Oşo özöktü jıldırуу menen kalakçаны katuraga aylandırat eken dese kalakçаны azırak aylandırat eken. Başkaça aytkanda orusça igelçat regülatör dep koyat. Al suyuktуктун turbadan açıp çıkkan regülatör etkende katurak azırak. Bana oşonu koyup maga oşol tuğra geldi. Kadimkele el silindirin içinde ayağı konusmanın bütöt, içinde janakında ok var, okta arganday forma var. Trapezi türündögü, 3 burçluk türündögü, 4 burçluk. Oşol maga предлагать etti. Ene görse çındığında bu ançadıyla oğurmaz eken, bırak özünün uğağında bunu köbü atkaz berdi, albay. Emesi geleceği yok tabii. İyi. Anan maga bir top sebep men şunu aldım. Ana men çınlaytmada kıyınaldım. Sebebi bizim bazı pedüstele çoğ leksiyalar dukkan yok elek. Köp nerselerde okup to'g'ri geldi. T kaçırıkadık, B kaçırıkadık. Men kandidatı boluş üçün Novosibir'de, Taşkent, Almatı, Kiyev'tin barın kıdırıp жүрüvenen bolduk. Maga Frankel özü 61-nji kaza bolup kaldı. Men dissertatsiyam kişine ayağı bitpey kaldı. Men anan Frankel'din dostlarına barıp, oşlardan jardam menen janakınday konsultasiya alıp жүрüp, biraz keçigip zaşta kıldım. Men Moskvada zaşta kıldım. Maga zaştagın uağında akademik Rahmatulin opponent oldu. Halil Ahmedov. Ataktı. Men ana barsam meni sırazı kabul alıp özümdün жердешмекенdim kucakta. Ana o söylesek ben dissertasyon yerde açsam. Ay sen onu koy. Kırgızca söylesi değil.
Себеби ал кыргызчын сөзүн көптөн бери угала экен. Чүйдүн өзүбүздөн Ore токмоктукта. Токмоктук. Кыргызча көптөн бери угала экен. Ошентип ал мага оппонент болду. Ал кезде ал Москва университетинин заведующий кафедра көп жылдары бөлүп иштеген. Ал киши кийин мени чакырып докторантурага чакырды. Докторантурага бардым. Ошол киши аркылуу мен доктор болдум. Ага айтайын дегеним эмне? Франклде көп жактан аябай бул билимдүү, аябай бул чоң окумуштуу болгондон Нальчикте ушу Франклдин тегерени көп окумуштуулар келер эле. Союз боюнча. Союз боюнча келер эле. Келип ушуга доклад жасап, ушундан эм алып кетер эле. Мисалы бир мунун чоң авторитеттүү, билими чоң экендигин кээ бир академикке салыштырып биз баалар элек. Москвада Седоп деген академик бар эле. Ошол Седоптун академиктин семинарына катышып калдым. Франкл доклад жасады. Илгери японский ученый окумуштуу жазган бир эме бар экен, иш бар экен. Ошол иште Франкл башка метод менен иштеп, ошону доклад жасады. Анда жанагы электрондун жөнүндө, электрондун спинасы жөнүндө Франкл доклад жасап атат. Седоп туруп бир убакта сурап атат, улам сурап атат да, улам сурап атат. Анан Франкл ачуусу келди, ерунду вопрос задаешь деди. Академикке простой профессор. Седоп биякты залды карап бир кызарып, бирок кутулуп кетти мындай деп. Окуучуларым дейт, кандай кабыл алып атасыңар? Мына академик мен араң түшүнүп атам. Силер кандайсыңар деп салыштырмалык теорияда академик Фок менен полемика жасаган. Атактуу Владимир Александрович Фок. Фокту ошондо бул Фокту жеңген дейт да, мындай айтканда. Мына бул Фок академик мында авторитети дагы жогорулаган дейт. Фок Эйнштейн менен ат чабышып жүргөн киши да. Ал Фок чоң академик болгон. Феликс Исерис Франклдин урматта көп конференциялар өткөрдүк. Ошолордун окуучуларынын баарыбыз чогулуп инициатива кылып, университет жакында апрель айында ушул жылдын Франкл атындагы изим изилдөө борборун ачтык. Уюштуруп борборду ачкандыгы үчүн университет мага ардактуу профессор деген аттестат берди. Ошол эле уюмдун борбордун почетный профессор деген наам берди. 20-га жакын доктор, 50-ге жакын кандидаттардын сүрөтү илинип турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз бүгүн Илим жана турмуш телеберүүнүн алкагында биздин Кыргызстандагы ветеран, белгилүү механик, математик, физика математика илимдеринин доктор профессор Абдулдаев Мукаш Юнус Алиевич агайды кепке тартып, Кыргызстандагы математика, механика, физика илиминин негиз салуучуларын бири деп айтсак болот. Өзүнчө бир күчтүү илимий мектепти ачкан австриялык, советтик, көрүнүктүү физика, математика жана техника илимдеринин доктору профессор Франкл Феликс Исидорович жөнүндө сөз кылдык. Ушуну менен Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектен санын силерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.